so me halo kofi me hia wo daye baby a wo bia me hia abuafo no dwan me see when the first of who is pastor niama me ni so me tan so a be ka tell say o hia ye be hia pa ye be ma hia me what tantanta ye hia wo what stop kosia for we di o hia camera mu che kosia na camera na ba jimi obi ho tan kwa na show no ye hia wo asore na ho na sa ya atiefo ne ahefo me mama kwaba edeba Kanet TV so me srewara won subscribe my channel na mia subscribe button so na fe mia notification bell no so the be ya minya ba ya obenya notification. Now yanko issue of the day da biara da me the issues for a bro they look alike me kan ho asem na no Adom Keyi Duah look alike no ensensem no kwasai. Now yan shase. Now the point is se see baby akwa koduru no ensensem no bebre but empanyimfo me gidi se empanyimfo akasa kire krache no now o makasa kire na ma o de chopper sonko kura abre sofo Adom Keyi Duah yenhwe video no emra Ghana for Philadelphia for nyina media chopper kese esimu so amfama ye papa Adom obofo panama me se asem na okan no matie na supam maje bibia efri neko ntade na me hia eseni nyina no maja hye tini misire no se onfa chemi se bio maye boni die tia no kura na onfa chemi na nyakopon so enfa chemi because mini hwan a mini onyamidi for ebe yiya no tinemu humia mabu nkutudi ya na papa ya disrede ani a chopa kese na mdi tu anim srew fa chemi na de tosu biom so enkoma kojon kasa Lilwin se mi kasa na man kasa yi a onfa chemi na omunfa me boni chemi na omunfa me se omunu akitoa omuba se bio ubaja ni na gu sre so ayi twa ne mu ye pipa misre obi bia se mu fa me boni chemi na free ne kodie santade ni yi. Okay, video no ene twaguma wo no but yenche ewo eno ho because ensansam no ebobo bebre lewe me kasa fa ho nti twa bi mane no video no me de ni nyina beto so okay yenhwe sa video no so mra. Let me talk to you. They look alike. Feno. Adom Keyi Duah. Sa boy no. Minim ni din. Afei anu abanam oba sister ni. Be very careful. Pina by Yesubenti and was underground. See, be very very careful. Usa abofrabo wa. See ni ye. Anka ye ka enkrofo omutwa eye omo ho edi twa enkrofo aduma se me se anka on edi kan ase. One sam when I saw them no. When edi French akwada kamerem. Because o twa movie bi na fe ni Sir John. Be Lilwin ni Sir John. O twa movie se a friend Mr. President. Mr. President. Wanye president be o twa. E ma ni ko pe elu prekura se o de ye yamfa man ibufu ye obedi amanfo atem. Wanye akokra na so wono so ye akokra wo ye na body se white ni sa na mani na. Do wasi wachi a wa ma osika. Asa munye na munye na mabani ntia no. Na ba watawachi no. Tie ni ye. Nyame keso asa nipa no wo ye nchen kwa wayirem. Nyame ku watotwena. Ta nipa no a so bobo no. Wo nchen kwa wayirem. Be very careful. Nipa wa ma osika no. Papa Adom Keyi Duah can give you more than 200 times. Aden papa penny toto ya mo ye ne sa na ye ma mo enye kura obofo look alike ne Adom Keyi look alike no obi ansi obi a talent on kwan but emfa wo talent ngu obi anim ase ti asem ni yire papa ne to wonom no wa brefi ni mofrate sa de anyini ena ne nyame ya na do no oba bete na asore ye na asore mo ko reven obofo ka chem se wo ye look alike a hwe na wa mfa ngu nyipa anim ase wo ka kire mo ba still utimi sha Adom Keyi Duah ata na udi di abonten wo de hwe oba to na udi ye masa wo ye me nko Adom Keyi Duah asore me nko Adom Keyi Duah asore me bat me sha me ya obi o ka no kure bi anim se ya se me papa na ade ye ne sanka be ha me wotre me kana se reven bofo na nka ogu na ni ma sanka ha adwene Adom Keyi na ogu na ni ma sa ha adwene ti asem ni ye se wo ye no o papa wanka se o papa na nka wo ye sofo na nka obi ye ne sanka be ha nti cha so be Adom Keyi look alike and fan din kwasa sem te say be bu street ni so I swear enye izo ye sia munga mu ana Adom say won se Suro Nyame ni abreda on se be me nko Adom Keyi Duah asore me nko hoda
me nkwa Adom Keyi Duah sorry obi ama wuri na so de me reverend obofo we talk the fact o me kan me chat na ya wo de jino ka so de patron ye ba bu wo street so ba mo bo me do Nyankopon nya adana mo tete papa ne sa ade wa ye odan ye na ode ayo me say reverend obofo so be ni look alike and now be obi look alike fa fashion ani mo nyam ma nipa ni feel proud but now we ye papa ne say harness say wo se me ye o papa na ye ne san nka ape o papa na ye ne san nka ape ha o papa na nka obi a hye na atare a wo hye ne look alike me buafu me timi nkasa chale adena mo ye mo sa no monte sana ba pana komanto ne yam na de mo ye na ya ya nso ya asa ye ultimate look alike asembia megu ya ni masu bosu che we look alike de papa ne ye na wo so wo ye bi na hye na ni monyam na onam kwan na onum koko na onum gale wo kwan ne reva wo fa ka kire reva wo fa ka kire se munshi wo ye obi look alike ma ni feel proud ba stay mu de gunya ni ma se stay mu de gunya ni ma se obi aso nka emma papa no obi anka bi ma no esi agana na akwese no kreda ho no ma onya me hu ni pantimi nka bi me nko na asoro ntimi me nka bi ma no Adom Keyi Duah no wanyini wontim meko me nko na asore me ye me sofo metem mayi mu metem office metem akonya kasie mu me di me sofo mba bi ba metena se hwe video no de mo ya Adom Keyi Duah no ya reverend bofo na nka mugu na ni ma san kan ba beka obi nim opamboa agenasare Donka Williams shatawe na mugu na ni ma beka nti Adom Keyi Duah o se mbeka boys na modi Adom Keyi Duah look alike na mugu na ni ma se no munjai mean can we know set back up minimia obofo junior de ko en cash mu ye ha na ye nneoma bi e koso enti na ye video yi titru ye kodjon cancer enti na ye video yi ha ma me cancer mun che kodjon cancer le wen on se na wo ba wan ka se odi a ma me no papa dia to ni e kan kodjon cancer na bu ofu obi di no fa de lewen wono kra we wi asinia woto hip hop no wanya obone bi na na to aso ena no nkoda nchen ukọ America ukoshia na wosi wonu ni be na wani age enu nkoda nchen akokra na wo ye no wunya akokra na nso yi Apologises fita e de yakokra obi anka ahwe de tosu biom se obi ya dia no so waye bi pataba bo wan kona wo so bo kona wizi de ani ato nti na say yentimi ma west bia ba ne pese o video na wo ye na da bonten no o be repair episode 2 na ka ga tie nka ba wo chese from nowhere obi aboa mo ne ba bi esi what to kodun kan say na touch for Lilwin na na do farm so issue does it concern you if I won be yes ni person ba ya na niam bi na ya na ni part so eti se wan hwe hu ya kojo mamka is Ghana no Ghana is say na enye obi adea obi ayede no beto no wo ablabom obi ka ni nyame no obi anyina ho etuhwe wo ye be very careful me no reason so to be am osisi a kojo me say catch you say sisi a utwa movie di a watu ni Mr President we ye president unye president be utwa ena wo kope lupre se wo di twa ya mfama se wo bufu wo ba bonti be di amanfo atem obi anka hwe kojo we ye minua pani e wo sinetwa no enti bibi ni a bu hu na mesumimbu me da se respect yourself bo I really respect you yes. Fanoa yes na otu aso di na episode 2 ba dia ma men kan se bi nche mu Ghana fo me ma se bia le bia me kan se yes. So it was after this video and I me sure say nkrofo e kasa kire na Suro Nyame enso crowd na number 2 mu e ma otwa bi se oti ya otwa bi e bo no e wo ho but at the end of the day no asundwe aba because akopecho eno na o yes okọ ho anya possible e na threat no baaye me gidi se we hu se obetimi awu because na o ka se owu kura na emfa no ba se me gidi se owu a efa no enti no the chapa na aba but the question is it even right to do that or so for no so is right to do whatever. Then let's have your comments. What me can no because I think say empanyin for na tu na for na say bia
usuru so obewu eno na nche subscribe ma me na ye movie on subscribe ma me say the be ya other news ba on sabetimi aidna bi ahwe anasa on sabetimi akabi Facebook, YouTube, all the platforms, TikTok ne baby biara no Kainet TV. Meda wase so nyamre mame. Let's meet another time. I love you.